malo neobično ime za naše uslove, ali u stvari možete pogledati ovo preduzeće. Da? Malo ispred ostrožnosti, radi bezbednosti. Ovdje je profil kompanije. Stvari kompanija se bavi plasteničkom i stakleničkom proizvodnjom. Ovdje imate celo polje, kako izgleda. Naravno, sistemom se upravlja automatski. Ovdje će vam naš kamerman prikazati generalno kako izgledaju podaci na danas. Se zove staklenička proizvodnja. Da bi se ušli u stakleniku, potrebno je da prođemo dezobarijeru, vidimo se ponovno. Osnova staklenika je trostrana. Leva strana, odvojena jedinica. Trenutno se u njoj proizvodi praslac, to ćemo posle pokazati. Leva strana je za sada u pripremi. Mislim da će se raditi isto u njoj paradajz. Jagoda. I dole imate zadnja ulazna vrata, trenutno je čeri paradajz završne faze. Posle ću vam pokazati svaki deo posebno. Sada se nalazimo u delu koji se odnosi na proizvodnju. Na automatskim visilicama zakačene, ovo su u stvari korita za sadnju. Kad ubacite ovde zemlju, ova zemlja se ne menja 5 godina. Samo se dodaje 10-7. Sada ćemo je automatski podići gore. I kad ovoj jedinici treba više sunca, ona će ići gore. Kada dođe period berbe, da bi ljudi lakše brali, istu tu jedinicu vi sada možete da spustite dole. Ili, ako je treba manje sunca, bolje je vegetacija, možete da upravljate sa njom tačno položaj koji njoj odgovara, mada ovo sve automatski može da vam odradi vodne čist. Možete da idete u cipelama kao što su moje, naravno imaju vamo veliki sistemi koji propustaju vazduh, mali sistemi za kontrolu vlaženja, gore display koji određuje šta je u sadnji, šta je koja jedinica. I naravno ovaj sistem je jako dobro rešen i pojednostavljen zato što je ovo sve što vidite ovde jedan ogroman hladnjak. Hladnjak u stvari putem vode, hladne i vruće, reguliše temperature. Evo sad smo upalili ventilatore, hladnjak pusta odavde, ili hladan ili topao vazduh, šta treba i ventilatori to razbacaju po stakleniku. Stakla nisu obična, ovo su specijalna stakla, zakrivljena, gde sunčeva svetlost ne prži biljku, nego se toplota razliva u celom stakleniku ravnomerno. Trenutno je ovdje u sadnji krasavac, ali pokazat ćemo vam sada i druge kulture. Sada smo u delu u kome se proizvodi paradajz. Paradajz je već obran u završnoj fazi i sada ja sa ovim kolicima gospodo krećemo da beremo paradajz. Gospodi su izvežbani za ovaj posao i oni to rade sa automatskim kolicima. Ja moram sa ovim ručnim još koristim. Možda da piti paradajz. Vidio si go? I drugi stan. Sada nisam baš neki stručnjak, ali ovaj bi paradajz, recimo čerić, mogao biti dobar. Paradajz je neprskan, organski, naravno. Ovo je kontrolisana proizvodnja. Za kamermana jedan, izvolite šefe, probajte. Da berem sa ove platforme zato što sam malo viši,
Gospođe gore, peru 6. red, pogledajte na kojoj su visini. Dragi moji drugari, Kina je daleko, daleko odmakla ispred sveta u agrobiznisu. Mnogo morate da učite od Kineza.